Konnichiwa, the greeting of Japan. Konnichiwa merupakan sapaan daripada orang Jepang. Merhaba, the greeting of Turkey. Merhaba merupakan sapaan daripada orang Turki. Shalom, the greeting of Israel. Shalom merupakan sapaan orang Israel. And what the greeting of Islam religion? Dan bagaimana tentang sapaan orang Islam? Anyone must be know here. Pasti kita semua mengetahuinya. That is, Itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, Alhamdulillah, all praise is indeed due to Allah, the Creator, the Nourisher, the Cherisher, the Sustainer, the Provider and Protector too. The one in whose hand lies every aspect existence, the control of it, the one who's control my happiness, my goodness. May Allah join us to all of us here. dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Pelindung lagi yang Maha Memelihara, yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan rahmat, sehingga dengan berkat nikmat dan rahmat Allah kita bisa berkumpul di acara yang sangat berkah ini. With amazing solicitation for Rasulullah, his household companions, may Allah bless them and bless every one of us here. Who is he? He's the son of Abdullah, everlasting daughter of Aminah. Call him Ahmad, call him Muhammad, call him the Prophet, call him the Messenger. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Selawat berserta salam, marilah sama-sama kita junjungkan kepada Rasulullah, yang mana oleh Rasulullah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai pada alam Islamiyah. Siapakah beliau? Beliaulah anak daripada Abdullah, buah hati Siti Aminah, yang mana oleh Rasulullah yang telah membawa kita kepada kebahagiaan. Honorable to the Walid and his family. As lovely. Kehormatan kami kepada Walid beserta keluarga. Honorable to our teacher Abdul Malik. Dan penghormatan kami kepada guru besar kami Tunku Abdul Malik. Honorable to all of teachers as lovely. Dan penghormatan kami kepada seluruh guru-guru yang telah berhadir pada acara yang berbahagia ini. Unlovely, honorable to Dan the all penghormatan yang brothers paling and istimewa sisters. kepada teman-teman kami, baik laki-laki maupun perempuan. Okay, in this lovely night, we're going to talk about by the title, the celebrations birthdays of Rasulullah. Jadi pada malam yang berbahagia ini, kami akan memberitahukan kalian tentang sebuah masalah yang berjudul membesarkan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. How about you all mates? Bagaimana pendapat kalian semua, wahai saudaraku? Rasulullah, he's a great man. Rasulullah merupakan laki-laki yang luar biasa. He never stop on the ways. Dia tidak pernah menyerah Although a lot of challenge. walaupun dia mendapat banyak rintangan. Because what? Karena mengapa? Rasulullah is the broadcast from the darkness to the brightness. Karena Rasulullah telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai kepada alam Islamiyah. Rasulullah, and let's send blessing to Rasulullah. One day, which is salawat one first, which is salawat one salawat. Because what? This is minimum no more to salawat for Rasulullah. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mengirimkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehari sebuah selawat
Karena ini merupakan sedikit-sedikit selawat yang kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Is it too much? Apakah ini lebih? This is not much. This is minimum. Ini adalah sedikit-sedikit selawat. Better sounds. Oleh karena itu, Rasulullah, how to praise salawat for Rasulullah, how to praise celebration days of Prophet Muhammad. oleh karena itu, bagaimana cara kita memuji Rasulullah? Bagaimana cara kita memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? By which go Maulid. Yaitu dengan cara melakukan maulid. This salawat is sure. This salawat is bid'ah. Jadi kami akan menyanyikan sebuah selawat. This salawat is bid'ah. But bid'ah has to. Emang selawat ini merupakan bid'ah. Tapi perlu kita ketahui, bid'ah tersebut terbagi kepada dua. First bid'ah is zalalah and second bid'ah is hasanah. Yang pertama bid'ah dalalah dan yang kedua bid'ah hasanah. For example, from dalalah is smoke. Contoh bid'ah dalalah adalah merokok. But for example of bid'ah hasanah is salat maulid. Dan contoh yaitu bid'ah hasanah seperti yang kita lakukan pada malam yang berbahagia ini, yaitu memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan dengan maulid. So before we all close our event, now we want to give you a song about Rasulullah. Jadi sebelum kami menutup acara pada malam yang berbahagia ini, kami akan memberikan kalian semua sebuah lagu tentang Rasulullah. Okay, let's listen and let's get started. Okey, mari kita mulai. Do you really know Perlu kalian ketahui yang bahawa this great man ini merupakan laki-laki yang sangat kuat, yang sangat hebat, born in Makkah, lahir di kota Mekah, chosen by his Lord diutus oleh Tuhannya to be his last menjadi rasul terakhirnya, his last messenger, dan dialah yang terakhir dan tidak ada nabi sesudahnya, to be the seal, menjadi seorang pendakwah the seal of prophecy. daripada seluruh penjuru-penjuru negeri. Come on, yeah. Call him Ahmad, call him Muhammad, call him the prophet, call him the messenger. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Come on, let's sing together. Ayo kita nyanyi bersama. Call him Ahmad, call him Muhammad, call him the prophet, call him the messenger. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. His father name is Abdullah. His mother name is Aminah. By Alimatun Sa'diyah. Nusun by Ummul Aiman. We love you, we love you. We love you, ya Rasulullah. We love you, we love you. We love you, ya Habibullah. So that's words I can tell you all in this love night. And I hope you can get benefit love. Jadi hanya ini yang dapat kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga yang kami sampaikan ini memiliki banyak manfaatnya. And we can hope mercy of Allah. Semoga kita bisa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. And I hope you never give up on the way, because we learn here to get success people. Remember, we ended by saying, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.